Myntri khynnah Sorkar Pdeng uberi peit tnad Women and Child Development but Ayush Dr. Manipara Mahendrabhai Wan Jngoh Jylla kar pnyotrik Nailar haja arpoi naga bynta iakynduh nongmihkhmat tnad koit khiah kumjuh dkhot Khasi Hills Autonomous District Council kaniga Wan Jngoh kalong Wan Jngoh Sumar blapanan kam Dawai Kynbat Kawai ni Jingiarap kadaya North East Institute of Ayurveda and Homeopathy kabaran hamau diang Shillong. Hakani Wan Jngoh, Hakabala Sindra Nang do Director Jong Health Services, Dr. Amanwar, Chairman ka KHDC uba penyait sings aim but kiwe layo banyakren yakijingnan kam jagani hospital kabajusuma de Dawai Kynbat but kumjuh yakijing bakinong tray iakynduh. Hadian gani Myntri Wan Jngoh say KHDC, Hakabalay don lang ru CM uba Titos Khan, Chairman uba penyait sings aim, banyakren Jingiarap baka Sorkar Pdeng. Lingba tnad ayush kala Jingiarap District Council namar baka council kalashnai ka an Jingiarap Nongsumar Dawai Kynbat Khasi bakin yo ikila Jingiarap ban pinbahas shu Nongsumar lingba ka sap kabau blay ula ay kerpang yaki la yo bani kren shibun ki bajing dan kam bat kanika hospital niya kumno ban nang pen klan shu jing trekam jo kanika niya kabade kerpang yaka homeopathy bat ka ayurvedic de kerpang ru namta la ikran shibun bhai ki jongki staff untuk jongki contractual staff kiba trainta namenta ba kanika ministry karpet kerpang ban yarap itu jing dan kam jongki khnang ban nang la shu ba kanika department niya hangni po moding diang bakan la ajing syukri habe de koit khiah ya kipai ba nong sushnong kameghlya bat kumjuh kiba na baru de hakawai pakabenta ni penpau kajing ai khumlei yau ni Myntri bulawan ban yuk kejat lu hakanika office ke juni ke Khasi Hills Autonomous District Council mentara singi hadian beladap ke program nang tengah niya bat kajingwan kejong nilayo ban pensno ringkat bagi CM ya ka jing don kam ke juni ban yo Jingiarap kerpang nakanika ministry bobat ni Myntri namar ba hangni po council ngidon ke WKA ke bangla pas namta kini ki traditional healers dan kini ki Nongsumar Kynbat dan Dawai Kynbat kiba de ki traditional ki jongi ki Khasi kiba pun bha kiba tip kibat kiba yo katalan bat kasap kerpang na ublei ban tip lu kijat Kynbat yu kiba long Dawai namanta ban sumari kibriyo si kiba bun jat haka jing mong mensau ka jing pang ka jing stong kiba bun te hakabiti bakani ke bentaru ngilapan so bat nakalian jongaru mala ai ka dkhot memorandum shoni Myntri ba unyo ban peit kerpang ke ikalat kelenti ke bahak kerpang naka Sorkar India lingba ka ayush ministry ban mang pisah kerpang yang niru bagin la ban pentre kamno ya kenika Khasi traditional institute kabadan hangti po lum so pet peneng kabla depchna mentana kalian ka executive committee but habede bakani ngatrai kan long ka ege jing kerku ko bakrau khamtam lu baka district council kan itu no ikini ki Nongsumar Kynbat tenrai ki badan hang ni po RiKhasi nang ban namde shu ki ba klem itu dakaan nrai ban sa itu dakaan juga district council